Svetsko čudo u srcu Srbije. Što pre odete, to bolje za vas. Nazivaju ga Novim Ostrogom. Kažu da ovdje bolesni ozdrave, a nesrećni pronađu mir. Zamislite želju i ovaj manastir će vam je ispuniti. Po priči mnogih vernika, Sveti Roman zaista ispunjava sve dobronamerne želje. Do sada su zabeleženi slučajevi da bolesni uz redovne molitve i post odlaze zdravi iz manastira u blizini Aleksinca. Dakle, u južnoj Srbiji odavno vlada verovanje da se u manastiru Sveti Roman događaju čuda, a da svetac kome je posvećen ispunjava sve dobronamerne molitve. Manastir Sveti Roman je jedan od najstarijih srpskih manastira za koje je vezano verovanje o ostvarenju svih želja. Manastir se nalazi u blizini Aleksinca, a po priči mnogih sveštenih lica nastao još sa početka 9. veka, što znači da je stariji i od Hilandara, i od Žiče, Sopoćana, Gračanice i mnogih drugih. Pošto mnogi podaci ne postoje o ovom svetom mestu, ne zna se ni ko je sagradio prvobitno zdanje. Sadašnja manastirska crkva, iako skromnog izgleda i veličine, nije originalno zdanje. Zbog Osmanlija i njihovih pohoda, ovo je njeno drugo ili treće zdanje. Uprkos svim poteškoćama, uvek je zidana na istom mestu, iako je više puta rušena, odnosno iz temelja obnavljana. Manastir je prvobitno izgrađen od kamena, ali je slično mnogim našim svetinjama bio rušen, paljen i pljačkan. Kako bi spriječili bahato ponašanje razbojnika koji su ulazili u crkvu na konjima, tada je odlučeno da svi ulazi budu veoma niski, što je ujedno i glavna karakteristika ovog zdanja. Stolp ili manastirski zvonik sa svoja dva zvona je veoma upečatljiva građevina, jedinstvena u cijelom Pomoravlju. Sazidan kompletno od kamenja u 3 nivoa, u prošlosti je služio za liječenje psihičkih bolesnika koji bi u svetom lečilištu boravili svega oko mjesec i po dana. Do sada su zabeleženi slučajevi da bolesni uz redovne molitve i post kućama odlaze zdravi i isceljeni. Svi koji posete manastir Svetog Romana imaju priliku da se poklone moštima ovog sveca i da mu se obrate za nebesku pomoć. Posetiocima se preporučuje da se najpre molitvom, a zatim i konzumacijom vode sa izvora koji se vjeruju da je sveta, obrate Svetom Romanu za pomoć. Po priči mnogih vernika, ovaj svetac zaista ispunja sve dobronamerne želje, pa je samim tim njegov dom veoma popularan među turistima.